Njuan mo banta Karina. Shalom. Bapa inang sini kekelengan nami marang idi kepe merbekas. Bersampang deket merlo ate ngodiri, boiding kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nerang mak dengku pesakat kami suku ten keluahanan. Mersodip mo kita, asadak tong idengani tendi perbadiai kita. Ali bapa nami si permasih ate. Pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami. Ibu agasan tendim simbadia idi, ibas sukutan enda. Amin. Renungan ta si Darian. Ibuku renungan wasiat nai si merjudul Kesasan dosa deket masa siroh. Bage sini dok lapihan simbadia, imo si tersurat ibas Jeremia bindu 50 ayat 17 ayat 20. Janahanat sebagai pusat permenungan ta, imo si tersurat i ayat pe-20 ken si mendok. Ibas katikai panting mo kala Israel deket Juda ipas dosa nai. Karena ku ampuni ngo dosa kala si enggo ku peluah, aku Jehovah ngo si enggo mendok keni. Ia le dengan sada kepercayaan. Lot sada kala uskup gelarna Desmond Tutu pernah mendokken. Oda Lot masa si roh kum oda isasa dosana. Uskup enda berjuang rebak Nelson Mandela. Mengketedohkan si masa ijolon mendahikan Afrika Selatan. Imo kebebasan politik diskriminasi. Karena nih ia mengajak karinan jelma si merkoling bereng dekat musim bulan. Mersisasan dosa. Menasa dosa memang oda murah. Tapi jelma orang dorok ngeluh. Hukum oda Lot pengampunan. Terlebih pengampunan si roh kan Tuhan naik. Imo sini jalo kala Israel. Bangso en oda dapetan ari si roh. Mula Tuhan oda memere pengampunan. Karena kesalahan sini baingna kala ibuang deket itendes bangso si deban. Tapi Tuhan mengampuni kala kesalahan na bersihkan Tuhan. Tuhan balik ki pekade kesengapan kalai gabe jelma deket gabe sada bangsa. Kalai beling geluh. Kade si terjadi di tengah-tengah umat Israel en gabe simbol keleng ate Tuhan mendahi manusia. Tuhan mengampunin jelma si dom tikas dosa. Deket memereken kegeluhan mendahin jelma. Janah boin jelmaing geluh ibagasan. Pasu-pasu. Ternanggo dapat jelmai pengampunan itu hanai. Nai, jelmai pe kenah geut memeraikan pengampunan ibagas ngeluhna si genep hari. Sincio kumerna kejahatan kala si patam berat. Tapi mula si beli ia ibas dirinta memain kita beneh. Pengampunan imo tambar si mendauni sakit bagi magabe tambar simpo si kalohon. Bersodip mo kita. Mendok lias ate ngo kami Tuhan kumerna pengampunan suku jalo kami. Pergegohi mo kami nalako memeraikan pengampunan. Beradapkan dengan jelma. Amin. Bagi mo renungan tasi Darian. Ulang lupa ki subscribe, like, janaki bagikan beaka dengan ta si deban kena. Merkiteken ita karinana. Enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo si masuk-masuk kita karinana. Juah mo banta. Shalom.